ang pag-ampo ni Jesus ug ang pag-ampo ni San Pablo diri sa unang pagbasa nagkatugma-tugma, kay sila mobiya naman sa ilang mga gibantayan na panon. Si Jesus mobalik na sa langit, biyaan na niya ang iyang mga disipulo. Si San Pablo mobiya na sa dito sa Efesos, unya wa na sad siya kahibaw magkita pa sila usab. Nya gipanag-an ni San Pablo susama sa gipanag-an ni Kristo, kay si San Pablo usaman kasumusunod ni Kristo. Matod pa niya, ikawagtang nako dinhi, anhion mos mga lubo ug way sayluan ninyo, takihong yun mong tanan. Si kuansad, si Jesus nag-ingon sad nga protektahi sila sa yawa, kay dumtan o kasilagan gid sila sa kalibutan. Nya kinahanglan kuno nga kita dili gyud maiya sa kalibutan, dili ta ba maangkon sa kalibutan. Kumusta man mo ron? Iya mo sa kalibutan o iya sa Ginoo? Kinsay mo ingon, Pader, iya ko sa Ginoo, ta sa kamot. Maayo. Jutay ray iya sa kalibutan. Kinsay ninyo mo ingon nga, Pader, wa jud ko mahigugma aning kwarta o mga butang sa kalibutan, ta sa kamot. Upat na lang kabuok. Kinsay mo ingon nga, Father, di jud ko masuko, bisag patyon pa ko og kawaton ang katanan ko mga katigayunan, apil nagpatay ang akong mga anak, di jud ko masuko. Ta sa kamot. Awa na. So na siya, mauna ang atong bantayan. Kay ang yawa aning kalibutan na una, iya kang tintalon mo na yung pamaagi si yawa, ha? Ingos Kristo, protektahi sila sa yawa. Ang una, iya kang ipaangkon sa kalibutan, hayluon kaniya sa mga nindot sa kalibutan, aning mga pagkaon, dungog, kwarta, gahom, bahandi sa kalibutan mo na ihaylo sa yawa. Nya mukuan gani ka, mukubit gani ka na, so iya nakasa kalibutan, iya nakasiyawa. Nya ningon mamo ganihan, ubay-ubay man ninyo nga murag di ko no magpaangkon sa kalibutan. Ningong yawa, di ka madari ay. So ari na sad kas ikaduhang level. Unsa man, akong kuhaon ang imong mga kabtangan, apil na ang imong mahal sa kinabuhi. Na ya saman okay ka dili yang mingon naka di na sana mada punan pagin anako ikaw gyud akong ipapatay, ipatorture tika saman okay na nimo dili sa di na mada oy awa na kuha na kasiyawa digiling nga imong tupad ina magpaangkon kasiyawa. Sugot ka ang kunon kasiyawa. Mao na mga igsoon, bantayan gini natong atong pag-ampo. Maro kay ning yawa, bisan ang atong pag-ampo iyang sakyan. Kana bang the intention, ang tumong nganong nag-ampo ta, iya gyapon ang sakyan. Unsa man giampo nimo nga maayo imong panglawas, nga mawa imong sakit, nag-ampo ka na. Nga maayo sa sakit ang imong mga mahal sa kinabuhi, nag-ampo ka na. Bantay-bantay. Basig anha ra ka kutob diha. Kuha na kasiyawa. Kusog kay tanan mo ampo, Ginoo, maayo lang ta akong panglawas. Adi ni daghan man gayo, Pader mo palit kog slot. Iampo in taon, Pader, nga maayo lang gid akong panglawas niya, wa lang gyud kagubot, malinawon lang gid among pamilya, magkasinabtanay lang gyud mi. Naku, pagka selfish. Mura gid na imong gihangyo, mo palit kag slot niya mo na imong isukli.
Kanus aghatan mo ingon, Father, mo palit kog slot. Pero nabi ay pipila ningon ana. Mo palit kog slot, Father. Iampo nga dili unta ko mahadlok sa sakit. Dili unta ko mahadlok sa kagubot. Dili unta ko mahadlok nga dumtan og lutoson ko sa akong mga kaubas pamilya, sa akong mga in-laws, sa akong mga igsuon nga mga daw kayo sa ilang bahandi. Dili unta ko mahadlok nga daog-daogon og labaw sa tanan, Pader. Iampo ko nga di unta ko mahadlok nga masakit og mamatay. Kana unta? Kana mo nindot nga pagampo? Nga di ta ko mahadlok nga matiguang, di unta ko mahadlok nga munipis ning akong kilay og mukatag, di ta ko mahadlok nga magluspad ning akong naong og bangunot og maayo, di ta ko mahadlok nga mag-uban ning akong buhok or maupaw ning akong ulo, mga taktak ni akong buhok. Kana mo itong iampo. Ngano man, kay kung mag-ampo tas sa maayong panglawas, sa atong kasiguruan, sa atong kalinaw, aning kalibutan na nagpaangko na tas kalibutan. Wa na ta mangandoy nga mosunod sa dalan nga gisubay ni Hesus, ang dalan sa pagbiya niining kalibutan. Matod pa ni Hesus, dili sila iya sa kalibutan, sama nga ako dili sad ko iya sa kalibutan. Mo na giampo niya nga makakita ta na gilingay mong tupad. Ina zaman mubiya na kastanan. Sige, biya na ka. Dili pa. Oh, patay ka diya. Unya, kung kamao na tang mubiya sa tanan, aning kalibutana, hatagan tas Ginoo sa tanan, niining kalibutana, pagkaon, kwarta, dungog, apil panggahom, ihatag nas Ginoo, aning kalibutana. Unsa may tumong, aron atong gamiton alang sa kaayuhan sa uban. Maunay para nako pinaka-importante, kamaotang mo gamit sa mga butang sa kalibutan alang sa kaayuhan sa uban, dili alang sa kadautan. Hey, kumusta maron ang imong balay? Para ba na sa imong silingan o para imo? Sige, imo nang gamiton para sa imong silingan o para imo? Daghan kay gaaway, nas balay, halawa na mga agianan, piiton yung maayo ang silingan. Usahay pagani, gamiton pang bungbong sa silingan, himuon niyang kaugalingong bungbong. Kana bang wa nagi respeto ba, imbis nga distansyahan aron makaagi, ipilit na gid hinuos bungbong. Gabantay mo ana? Oh, na. Yang mingon ako nang yuta. Yuta na nako. Mga buangon kay tas tanan nya manimba ra ba? Kusog mo simba ang uban. Akana ko sige na kog balik-balik kana mga sakyanan anha gid i-parking sa karsada. Ana imbis nga limpyuhon ang karsada para wa nay mga matapsingan dias motor na do na rabay duha ka magtiayon nga buotan kayo dihas tayod bag-o pa lang gilubong tingali. Ito sila si sa tinganan to. Oh, kabahog family si Rinia o si Oscarlito, holding hands in town, banggaan. Wa kita kayo kalibutan o unsang sitwasyon na diha untos karsada, basig diha toy gi-parking, nilikay sila lakaw kay nang naay ga parking wa sa kay bao or nilabang ba sila nya way klaro. In short, gamiton unta nato ang atong mga bahandi nga nadawat sa gikas Ginoo alang sa kaayuhan sa atong isig katao. Apil na ning atong lawas para nis kaayuhan sa atong isig katao. Kung gamito na nimo imong baba sa pagpanglibak, unsa man na? Kaayuhan pa na? May pagdi na lang kakatingog. Bitaw. Kung gamito na nimong imong kamot sa pagpangusi anang imong anak sig panghapak, may pag maparalyze ka na magana alay mong kamot, kaya di naman ka kapangusian.
May kay ka mo tabi, pero kusog kay ka mamakak, sige kag sultian ang bakak, panaot ang imong silingan, may pagmaamang ka. No? Imong mata, nindot kayo, imo pa ng eyebrow-eyebrowhan, pero sige lang kag pamantay ng imong silingan, hasta pare, imong bantayan o ang madre, himuan pag inimog istoryang bati, may pagmabuta ka. No? Kumusta maron? Giyon sa ninyo paggamit inyong bahandi. Kung ang imong kwarta, imo ra ginang padaghanon, nya imo rin ang pamaliton ang yuta sa imong silingan, nya imo din kuralon, wa na sila agianan, may pag mapurdoy ka. Pero na kay kwarta, imong isigig palit og slat, isigig nimog tabang, may pauntag madato pagyog ka. No? Mao na ang sikreto. So matud pa ni Kristo, i-consecrate sila. Himua silang imo gayod diha sa kamatuoran, kay ang Dios kamatuoran man. Yan ingon din si Jesus, ang imong mga pulong amahan kamatuoran. So mga igsoon, ang pagpuyo aning kalibutan na kinahanglan gyud pinasubay sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran, ang gaunag yung kamatuoran nga mamiya kita aning kalibutan na nga dili ta iya sa kalibutan. Mamiya ra kita. Bisag unsaon pa natog tukod og balay, himog negosyo, bisan pag unsaon natog gamit ana mga armas nga igugubat para di lang kita mamatay sama nang gibuhat terus na naggubat nga mga nasod, mamatay ra kita, mubiya ra kita ning kalibutan na. Mo nay unang kamatuoran. Sige, lingiyay mong tupad. Na mudawat ka anang kamatuoran na, mudawat ka nga mubiya ra gyud ka ana. Unya nara ba sa uban natong tinubagan, dawaton. Ana bang murag daang pagmahay ba? Mao man jud ka na di dawaton pagbuot sa Ginoo. Dili kinahanglan imo ginang puy-an. Dili kay dawaton lang, puy-an. Unsa may puy-an nato? Nga ang atong paningkamot nga mubiya kita ning kalibutan na. Nakaron unsa may sunod nga kamatuoran nga ang yawa ni aaning kalibutan na. Mo junay timan ha, ang kalibutan gingharian sa yawa. Ayaw pangandoy nga mawa ang yawa aning kalibutan na. Iya ni hangtod matapos ning kalibutan na, pero ang naghimo ani ang Ginoo, pero gipuy-an sa yawa. Kinsa may gahimo ng imong lawas? Kaning akong lawas, ang Ginoo, pero puy-an ni yawa og di ka magamping. Maro man ang yawa, mura man nag-umang nga nang umang. Unsa may buhaton na nang umang? Ako di man ko mananagat, pero nahibaw ko ingon anang ang umang ko no, musod na siya sa mga bayanan nga di iya. Nya mo na to iyang dadon-dadon. Mo nang yawa. Wa man na siya iya, di man na siya kamaong muhimog iya gyud. Pero ang gibuhat sa Ginoo iyang sudlan aron iyang gubon. May matong umang kay iya ramang puy-an. Ang yawa kun mo puyo, gubon. Mo na ang kalibutan kay gipuy as yawa, porti na ron nangaguba ng kalibutan. Kanilang karong mga bagyo, porti mga kusuga, resulta kuno na sa global warming o climate change. Kabantay mo ros mga bagyo, murag makabuang ang gikusgon, wa nasuna karon gani 230 na sad kuno ng bagyo ha ang gikusgon. Sino na kanang 230 kilometers per hour? Unya kung mukuso-kuso pag yun na, moabot pag yung 300 kilometers per hour, mabuang na taana tikusuga. Nya kanini arong mga nanghitabo nga mga landslide, mga usap na gid nga guba yung kalibutan ba tungod kay gisudlan tag yawa. Illegal logging, illegal fishing, illegal mining, illegal
Sanang uban pa mga sigig paasuan ang ato mga factories tungod sa pangandoy og kwarta. Guba ang ozone layer matud pas mga scientist, pero ang tinuod ana gipuy-an sa yawa. So karon unsaon man pagpapahawa ang yawa? Matud pa ni Kristo, magpuyo tas kamatuoran. Nya unsaon man ang kamatuoran nga pagbilin og maayong buhat dinhis kalibutan. Muna ningon si San Pablo diri sa unang pagbasa, sa nag-uban pa ko ninyo, gihago nako maayo ang akong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Ang akong kabot ug mga tiil akong gigamit aron makatabang ko sa nanginahanglan. Kana mao ni atong buhaton, tabang sa uban, dili daog-daog sa uban, dili pangdatog sa uban. Bitaw kita dinhi bisag mag-Flores de Mayo ta, maghuna-huna gid ta sa uban. Muna karon Pitsa 28, karong Domingo hinaut unta nga ang bagyo, Bernes ra ba kuno na moabot. Hinaut unta di mudayon og anhing bagyo or mag-Flores de Mayo na lang sad ang bagyo. Naatay gibuhat karon nga mag-kuntis-kuntis ta sa mga kapilya kanang sagala. Nya kanang maong kuntis-kuntis makadevelop na sa awareness sa mga taga-kapilya o sa sagala about Mama Mary. May ma-highlight diha sa mga ilang isulog, question and answer. Unya ang kwarta sad ngatong ipremyo para sad ipaayo, ipa-improve sa kapilya, dili magamit og personal para gyud kapilya. Ngano man aron nga ang kapilya mahimong sentro sa mga silingan nga membro diha sa ilang pagampo nga nindot-nindot sa tanawon ug maay sad ang kahimtang ato na nang gibuhat sud sa mga tulo ka tuig. Mao na nga ang ato mga kapilya dinhi nag-anam nagka-improve. Kumusta man yung kapilya na nindot-nindot na? Wa man sa demay klaro. Unya ikaduha, ang una-huna po ta sa atong mga kabos nga mga kaigsuunan mo na aning atol aning pagtapos sa Flores de Mayo, tingali mga Pitsa 29 or Pitsa 27 or 28, manghatag na sad ta sa 5 kilo packed rice ngadto sa atong category D nga mga parokyano, kana mga pamilya nga porting batiag balay wa pagihapit income. Mga almost 1,000 sad na sila kabuok. So ato nang panagaan. Naghuna-huna ba na sila nato dinhi nga nagmisa ta? Wa kay naglumba nagpangitag kinabuhi. Ang uban ana wa nay pagtuo Ginoo, uban ana sige lang sugal ana. Pero kita mo imhuna-huna nila atong tagaan. Muna matagpalit ninyo og slot para ni sa kaayuhan sa simbahan. Naghuna-huna kas kaayuhan sa simbahan. Kini sa atong pagtukod sa kumbinto, ato sa nang gibuhat kay gahuna-huna ta nga dunay lugar diin makahimot ta sa ato mga catechesis nga dinaghan o kana mga gatherings, mga trainings, mga seminars o maka-welcome po tag mga transients nga kanang doon naman sa tayo mga guest rooms diha nga di kay maglisod niya ang ato sang parokya maka-welcome sa mga gathering sa mga pari sa distrito or sa bikaryato nga magtigom-tigom, mag-recollection, mag-meeting aron lang mulambo ang atong pagtuo. Wala facilities na siya. Kada nimo palit og slot sa SBF DAG 500 pesos, nagtabang ka nga mulambo ang simbahan. Mga buhat nga maayo mo'y ibilin, mawagtang nangyawa. Wagtang, pero magsikag unahuna sa imong kaugalingon, sudlan ka siyawa. Sige, lingay mong tupad. Ina, so good karon, mamalit na kitag slot ha. Ina. Nawagin mo linging uban. Hibaw man ko na uban yung sige palit. Ako, sige sa kong palit. Kada simana, ko mo palit. Naam sa ko'y income.
kaniding akong dupa-dupa na man stipend. So namoy income na sa kuya ako. Ipalit sa na ako og slot kay magbilin tag maayong buhat. Maayong matud pa ni San Pablo ay kun ninyog basulag maimpirno mo kay ako na ning gihatag ninyo ang tanan nga ipahatag ni Kristo. Si Kristo sa ningon, Amahan, akong gihatag nila ang tanan nga imong gipabuhat kanako. Kana bahala na ta dinhi. Ug ato basta ning ihatag ngadto sa uban. Manindog ta.